Pemirsa di tengahin kahanan saking wesanan pandemi COVID-19, pinaka tetujon sanedahat ke Aptiang inggih punika ngwentanin pemetaan ekonomi tur sepisanan maut saha mangden enten kepanggih penedunan produk domestik bruto. Nanging ring tengahin usaha pemerataan ekonomi kusemakanan ekonomi politik kebuatang untuk nguah perekonomian kedua Jawi. Haris Seki Mubarak, Direktur Jaringan Studi Indonesia Mausang, nampanin indeks tudurnyani serapan perekonomian Bali sangkaning wesanan pandemi COVID-19 dan memargi daweg awarsane lintang. Gubernur Bali Wen Kauster Mausang paiketan dani pacang sayan ngulenang antuk nabdabin saiman sektor perekonomian Bali ring warsane mangkin. Sile tunggilnya nih punika melarapan ngimbangin struktur perekonomian Bali sanerao, mangkin kantun akehan kedagingin antuk sektor pariwisata. Gubernur Bali mapengabti untuk ngimbangin serapan produktif ekonomi saking dure sektor pariwisata. Punika mawinan Gubernur Bali dahat mapengabti samian kepala daerah ring Bali, sidang uningayang becek indik potensi ekosistem perekonomian sejebak Bali, mangde pemerataan ekonomi sidang memargi becek ngawit saking level mikro kantos level makro. Salami masan pandemi COVID-19 puniki, pemerintah Provinsi Bali kejantanang pacang nindapang malih konsep pola pertanian tradisional ring Bali. Sane salami puniki durung muliang urat tiang saking pemerintah Provinsi Bali. Yening sampun kekelola becek inggian ring parikrama usaha sakadi beternak, bertani, miwa berkebun jantan sidang icenen pikoliang majeng krama Bali salami pandemi COVID-19. Prade Provinsi Bali sidang ngician proyeksi pemerataan ekonomi anyar, sejeroning nyokong struktur ketahanan perekonomian Bali salami masan pandemi COVID-19. Pemerintah pusat sepatutnya medalang pemargian anyar untuk nyokong tor ngicenen kontributif majeng pengelimbakan ekonomi daerah. Realisasi inik pawigunan anggaran Komite Penanganan COVID-19 tur mecikang ekonomi nasional, antuk langkungan 500 triliun rupiah kejantanang durung sidang ngician wesanan becek sejeroning mecikang tur pemerataan ekonomi daerah. Anut ring seselah pengelimbakan ekonomi Indonesia ring warse kali talis likur, pacang keselahin malih pertriwulanan. Pengelimbakan COVID-19 sane kanton mawah ketampanin puniki, jantan mau sane majang widang permintaan miwah penawaran, sane memargi ring samian segmentasi ekonomi. Bali Pos Nguningayang.